Kawai ka kali ket umpniang petrol kala ingkong kat hadian ba kala kemding na kajing kala lendang jongka ha surok ba ha ki bentak Jorabat ha Riboy district. Kani kajing ja kala ja ha kapur katway ba GAA jong kamiet kat sautarik unai tung arhajar arpusan. Layat hu ba kate ka kali ket umpniang ka day ka badang wan na ki bentak ka jala Asam bat temu ban letbu ya ka petrol sya ki bentak ka jala Meghalaya ka ba ompat la ban pentip ya ka jaka ni ka Shinong. Maria yo jingtip ki kali Pilip ding na Meghalaya bat Asam kila her sya kate ka jaka Henry Kim Shemlala ban le AA shu namar ka jingklang state ka ding ka bala peningkong ya kate ka trong. Katkum kita long kubor la ong bau banyak ya kate ka trok la yo ban kenti no na kate ka kali shwa bakan kala hasurok bat ingkong. Blast ni होगा जल गया ना ओ blast one है ting one है kalau tu jenis stay kalau kali lah blok ni baru kau minta mo, ha? Kali blok ni nanti baru kau. Ini ada batan ni, batan ada. Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya